орын ала беріңіздер. Сіздерге рахмет білдіреміз. Орын алсаңыздар бола береді. Туғандар, маэстро рахмат. Тамадалар, минелер, жаш балаларды ал деп қақша ереді десеңіздер, туғандар, азыр шорпа тартылады. Үстіне шорпа төгіліп кетсе, туғандар, Емдин тойында эле Нурсултандын тойында бала майып болып қалыптыр деп естеп жүрөсүздөр. Катуу түйсе кечириңиздер, мен да бала болгом, жаш бала болгом. Бирок жаш балдарды жаныңыздарга чакырыңыздар. Кана ата-энелер сиздерден суранычы. Биз конкурсту баштабай турабыз. Кана ата-энелер уялбастан эле жаныңыздарга чакырып алыңыздарчы. Сиз жактан келдиңиз, атыңыз ким? Что? Кыздын укасы. Атыңыз? Руслан. Кудалардан келиптир. Кудалар ушул агабыз бийлеп атканда кол чаап турсаңыздар болот. Сиз? Мен Руслан коллективи. Коллективи. Коллектив кайсыда турасыздар? Кол чаап койбойсуздарбы? Сиз? Коллегасы бар. Сиз да коллегасы. Коллектив активдеп отурат. Чейин болом. Жээндер кайсы жерде отурасыздар? Аздамасыздар. Сиз ага. Агалары дейт, ата жұрттан дейт. Анда сиз да катышасызбы? Болду. Достордун намысын карайт. Атыңыз? Мелис ага. Мелис ага. Сизден баштайлы, жаштардан. Бул жактар коллектив экен. Эми куда албетте сыйлаш керек. Жаштар болду экен. Гена, келиңиз. Ортолукка келиңиз. Жакшы бийлегендер, бийлеп атса кол чаап туруңуздар. Маэстро, кеттик. Ушундай бийлепсиз ага, кечиресиз, Куту үйдөн бур чыкпаңыз. Алың. Куту үйдөн бур чыкпаңыз. Кана, келиңиз ага. Эң жакшы сиз эле экенсиз. Жөн эле бирден эле бийлеп коесуздар. Эркек киши менен эркек киши бийлесе заман өзгөргөн болот. Андай кылбай эле коелу, Кана, маэстро кеттик. Azamatsız, öttünüz. Gittik. Kanday biyledi tuğunlar. Azamatsız. Maestro, get. Aka, ondoy biylebey жүрүм. Ondoy kılbay жүрүм aka. Kanday biyledi? Чындыгында жакшы биледиңиз. Кимден баштайлы? Сизден? Кана келиңиз. Пограничниктер. Маэстро, коллектив. Ben erkekmin, papa olmaz. Kanday biyledi tuğanlar. Azamatsızlar, kollektif. Barakallah. Kana gelin sağa.
Bilde yalayı ökümdey. Az görüyoruz değil mi? Maestro gitti. Tavale olsa kalekti. Aka, bunu ağırdan sırada hiç bekler oturalım. Bundan kaldı. Ekomuzda Valdan'dan bir iğne bileyizler. Ekomuzda Koroz bir iğne bileyizler. Geliştik mi? Ha, birinci ekomuzlar. Bana gelingizler. Жақшылап көз салып тұрыңыздар. Жақшы билегенді шындығында қолдап тұрыңыздар. Маэстро кеттік. Valdan erkeklerden biri. Келin ана. Ошол агам жакшы бийлedi дегендер бир кол чабып көрүңүздөрчү. Жок, Айзиректин ийниси жакшы бийлedi дегендер бир кол чабыңыздарчы. Приз. Ака, капа болбойсу, отура беребиз. Бул жака турыңуз. Экөөңүздөр келиңиздер кана эми. Коллектив жана ата жок. Öyle tamam mı? Ne olacak da pornoje принять birader. Maestro gitti. Koroz bir. Kalektif canavacı. Tak. Demin ortamda gelmişler. Anlatı bir. Tanız jivatаны koyup berсеңиz, ушул чечүүчү би чындыгында жакшы бийлеген инсан утуп кете берет. Келиштикпи? Жакшылап көз салып туруңуздар. Маэстро кеттик. Нурсултан командасы жана Айзирек командасы. Айзирек командасы кандай бийле алат? Нурсултан командасы кандай бийле алат? Атажұрттан шыққан жігіт жақсы биледі дегендер болса. Жоқ, анша билей албады. Айзирек командасынан шыққан бала жақсы биледі. Без музыка. Азаматlar. Аға, Құттыйған Бұрчатынан Сошылка. Қолшапаңыздар. Айзирек командасы жекті. Видео камера çağalarınızı tartıldattak sizlerde. Bunday kol çağ verirlerse 2 yaştın vaktısı üçün öyle. Bakma, anlamazsa. Ruhsat versengizler ve kolektif cemaatın söz güzeyine çağırayanlara gelinizler. Nursultan Muza'nın jalpı bir işleyen kolektivi Canşon'da Maman Ağaz'ın bir işleyen kolektivi. Gelinizler. Sultanlı kolektivi, bana gelinizler. Söz güzeyine jalpı kolektivi.
keçелерде келдиңиздерге, алтында убактыңыздарды саркылбай келгениңизге рахмат барыңызга, бизге тазим этебиз. Анан кийин мен айтып кетерим, ушу бүгүнкү күндө биздин кызматкерибиз, бизге кызмат кылган Нурсултанбек, şu Айзерек менен бактылуу болуп ар дайым ойнап жүрөт. Эми бул кызмат бүгүнкү күндө баягындай кызматтын негизинде көп адам келишке эле, ошол эми кызматтын аркасынан көп адам келип алды. Ошонун атынан мен суракка сүйлөп койгонго уруксат бересиздер. Ар дайым бактылуу болуңуздар, арман болсуңар, үзүлбөсүн. Эndi жыл алган насип кылса ушундай бир сонун кечеде отуруп, 5 тойда бар жообуз ушундай күндөргө насип эткен болсун. Анан дагы бир айта турган нерсебиз, ушу биздин аял затыбыз мына бүгүнкү күндө дагы чоң бир кызмат кылып атат бүгүнгө чейин. Ошолорго дагы сөз берип кетейин да бала. Бактылуу болгула балдар. Айзерек кармашкан болуңар эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болгула, ар дайым силерге ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Жакшылык ар дайым жандап жүрсүн, жамандык ар дайым алыс болсун. Келиңиz. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Ақтойдон катышуучулары. Ошондой эле Нурсултан Айзерек силерге кааларыбыз узун өмүр, бакыт талай, эч качан жамандык көрбөгүлө, Кудай буюрса кийинки жылы 5 тойдон жолугушуп жүрө эле. Бактылуу болуңуздар. Келиңиz. Урматтуу меймандар, бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Сизне дейли. Маматтос, ушул тоюңуз болсун, ушул 2 жаш бактылуу болсун, ар дайым тапкан ташкандары бардыгына өздөрүнө насип этсин. Алла таала ушул 2 жашка узун өмүр берсин, бакыт ала берсин. Дайыма бактылуу болгула. Ушул жерге келип, Маматтостун toyunda bardıq aytılgan kalolor uşul 2 жашка тегендерден болсун. Ушул коллектив атынан ушул Маматтос келип отурабыз. Көпчүлүктүн себептери менен келе албай калды. Той аркылуу болсун. Эжекелерден келиңиz. Мамат ага, эге тойга кут болсун. Şu 2 жаш тапкан сиздер аман болуңуздар, ден соолугуңуздар болсун. 2 жашка биринчиден ден соолук, бактылуу болсун. Эң кыска калуу тилегиңиз үчүн эчке. Бул белек сизге. Нурсултан мырзанын Баткендеги бирге иштеген коллективине сүйлөдүңүзбү? Келиңиз. Бүгүнкү Ақтойдун күйлөрү жана ушул тойдун күнөөкөлөрү болгон досум Нурсултан жана Айшын Айзерек силерге ушул турмуштун жолуна узак жолдон сапар тартып атасыздар. Чын ден соолук, узун өмүр, эч качан кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Бүгүнкү сүйүүңүздөр төлкө экен болсун. Чогуу карып, чогуу өмүр сүрүңүздөр. Дагы бир жолу бактылуу болуңуздар. Рахмат. Келиңиз, албаттабыз. Assalamu alaikum, бүгүнкү кеченин меймандары, жана бүгүнкү кеченин күбөлөрү, досум Нурсултан Айшын Айзерек. Силердин бүгүнкү үйлөнүү көтөрүлгөн чечимдин жана Баткен жамаатына ошол жараткан өзү ыйман берсин, бакыт берсин, денсаулык берсин, бактылуу болуңар. Досум бuyurup bir baş, 2 baş bolup suyuntуп отурасың Айшын Айшын. Эмки жылы 9 aydan keyin buyursa olsun 2 baş, 3-4 baş bolup dağın bir suyuntуп. Şol bakt kalan sizlerden. Rahmat. Komandir kim? Sizmi? Bunu kabinetke park koyasın. Gün salpası. Kutuyla kurçukmazlar. Katılınızlar beken bolsun. Kolektif cemaatı toy kutmasınlar. Toy eleri kutuktağınızlar, istelik için sürüp geçirinizler. Ondan sonra oradan alsanızlar bunu. Hoş geldinizler.
мен бұл жаққа Адағауыздың бірге іштеген коллектив жамааты. Алайда бірге іштеген коллектив жамааты ошол эле Ош шаардык Ош областык жалпы карантин жамааты гана келиңиздер, биргеликте. Эркин агабыз, Кани агабыз, Тайыр агабыз, Өмүрбек агабыз баштаган жамаат гана келиңиздер. Аяшыналар жана ошондой эле кошуналар биргеликте келиңиздер. Мен бүгүн Айсыректин аяшта болуп келдим деген инсандар жана ошондой эле Адағауызда коллектив жамаат болуп келдим деген инсандар мен сөз керегине чакырайм, мына келиңиздер. Жалпыңыздар бирге берсеңиздер. Ар бириңиздердин атыңыздарды атаганбай калдым. Кечиресиздер. Өзүңүздөрдү тааныштырып, өзүңүздөр сүйлөп бересиздер. Ана келиңиздер. Улуулатып, Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, урматтуу Ади, урматтуу Калкар, урматтуу удагыйлар. Мына бүгүн ак тойдо отурабыз. Биринчиден ата-эне башка жакын баардык жерде отурган саналаштар, баардыгыбыздын каалообуз ушу 2 жаш бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, кийинки жылы ушу неберелүү болуп, кудагыларга ынтымак болушуңарды мен чын жүрөктөн тилейм. Балдарым ушку оңалуу бек болсун. Kiyinki жылы түшө тойдо сүгөө болор дейм. Mehmet Aka, ayakta жүрөсүз. Ali konvert alçı malda gelivelen albaçı malda hareket kalatasın. Mehmet Aka ayakta. Mehmet Aka. Var mı yok mu? Mayda. Adıvay uşul kızımızdı çoğu düşsün. Ötöge memleket Türk'e yaşından tarbiyelap. Men uşul kızga aytmakmın. Mehmet Aka menden birge işlep birge жүрдүк, kallega oramka. Uşulday adam bilen sen kuda bolgonuna, sendey adam bilen Mehmet Aka kuda bolgonuna, Kudayga 1000 marta şükür. Бүгүнкү силердин көңүлдүн тоюңар менен биринчи куттуктайм. Биринчи силердин тоюңар, анан 2 жаштын тою. Биздин кызыбыз Мehmet Aka'nын астына бараарда биринчиден ынтымактын, байлыктын, Кудайдын жакшы нерселеринин баардыгын жакшысы болсун биздин кызыбыз. Ошол жерде биринчи кызым ынтымакты түзгөн. Ошол өзү кайын чөйгө жакшы кызмат кылып, кайненеңи алдасаң калганы сенеге кызым. Ушулардын келечеги кең болсун, ден соолугу чың болсун. Кыргызстандын туусун көтөргөн, Кыргызстандын намысын коргогон жакшы үйлөрдө болгула. Турмуш жолуңар тандыры болсун, тынч болгула. Курч салмактуу сөздөр болду ага. Бул өзгөчө кабыл тилегиңиз үчүн. Куту үйдөн бур чыкпаңыз. Бүгүнкү тойго куш келипсиздер баарыңыздар. 2 жаш кумуштун тамыр жолуна түштүңүздөр. Жолуңуздар байсалдуу болсун. Бактылуу болуңуздар, бала чакалуу болуңуздар. 2 жакка тең караган кыргыздын чыган жаштарынан болуңуздар. Мына 2 кудаг айтарым. Мамат ака экөөбүз 6 жыл институтта бир окуганбыз. Bir kvartalda çıkamız, bir an böyle tekinlerimiz bulunur ama onu diyelim. Hadi koy, şirketten dostuz. Mehmet Kemal'in hadi kulağıma dostlar. Mutlu olunuzlar. Şu sizlerin jakşı hamlenizler şu 2 yaşına jakşı nime düz berip de olayım. Sizler jakşı olsanızlar 2 yaş baktılı olur. 2 yaş baktılı olunuzlar. Adağauыздын кошуналарынан, аксакалдардан гана келиңиз. Урматтуу бүгүнкү ак тойдун өөлөрү жана коноктор, той ээлери, адия кошуна, Мамат Ака менен деле көп жылдан бери элем. Эми мына куда кошуп, 1000 жылдык кудалардан болуп калдыңыздар. Сиздер
sizlerdi Xuda bulup biriktirgen ana 2 yaşta şu ıntımakçılık, densoluk kalayız, ömür tilek kalayız, atınelerini de oluşlar böylece getirik şemaytıp bugün de toy verip yapkan sizlerge de çok rahmat. Tüm balımızda, resen amalımızda 2 yaş vaktili olsun. Rahmat. Dostlardan, kana gelingizler, Ayaştalardan, Ada Dağız'dan dostlarından var mı? Tutman derecemizlerine biz cevap olduruz. 4 yıldan beri kullanmaya kalsa baldarın kızlarının toylarında birlikte olup gerçekten tüm görüşürüz. Şu baldarın baktısı uzun olsun, geleceği gen olsun, barkan yerine metrek baktasın, biyolaslarga uğurlarına koşulup uğur olsun. Şu sileti tatmanları, siletin ömrümü, ömürler uzun olup şu gelinin ısık çayını içip peşine isterdik atayım razıçılığın bildiğini dursun. Tatlı olsun bana. Kalanlar aytılan balazılıkları koşulamız mı? Kuş gözsüzler, çalpımızlar, toy ederim butuktanızlar, ornuklardan orun alsanızlar болады. Mamat ağabeyimizin dostları, joroları, talçanları, jana şonday ele Mamat ağabeyimizin koşunaları, ayıl aksakalları birgelikte gelingizler. Cemaatты başlap çıkan Ayaştalarda, Zulumı ağız, Kudayberdi ağız, Kandara tecikeleri başlagan Ayaşatalar, Ayaşideleri, Alevi koşunalar cemaatın başlap çıkan Tolubay ağız, Cumabek ağız, Nurka ağalarımız başlagan koşunalar, Ayaşatalar gelingizler. 8 yaş orada olsanlar болады. Ayaşatalar şaşmastan orunluklardan kozbolsanızlar bulup koşunalar birgelikte gelingizler kana şaşmastan orunluklardan kozbolup kanun tilege gelip beringizler. Çındığında toydun neyleri çıktı buna. Ayıl aksakallarından bir insan, Ayaşatalardan gençliğinizden bir insan. Ecekelerden bir insan, Ayaşata Ayaşinelerimizden bir insan. Bana bir kadamdan aldığa çıktı. Sizler Mamat dost, bir dost bolup çıktım, bayağı kollega bolup çıktım da. Muna Kuday nasip kılıp бүгүnkү şu toy düşkörgeniге урматтуу меймандар, ушул Mamat dostун maksat tilep kılıp ушул баланы үйлөп жайлайын деп канча жылдан бери ниет кылып отурат. Ушул ниетиге жетип, ушул балдарды бактылуу кылайын деп отурасыңар Аяш көкөңөр. Эми не дейин? Ушул балдардын жакшы күндөрүн көргүлө, чайларын ичкиле. Ушул тапкан кудалары менен ширин куда болгула. 100 жылдык эмес, 1000 жылдык куда болгула. Бул кудаларын деле өзүбүздөн, өзүң билген, өзүбүздүн жерден. Мен ойлойм, ушул алган келинин өзүбүздүн кызыбыз сагырдагы ушул жакшы кыз болот деп. Ушул 2 жашка Алла таалам бир жакшы ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Ушул силерге күйүмдүү болуп, бала чакалуу болуп, аркаларынан мал чубалып, алдыларынан баладар чуккап, ушулар бактылуу болсун. Ушулар бактылуу
baktulu olsa biz baktılıyız. Sizler baktulu olsalar Mehmet olsun. Ulayım ile Allah Teala verip degeninden hiç unutmay barın versin. Tez solukta olursun, uzun ömürlü olursun. Bardım şu yerge gelgen, kallettik şu yerge gelgen imandarının kalın dilekleri şularga kabul olsun ha. Rahmat, teç bolmalar. Koşunalardan, ayılı aksakallarından bir insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli Muhammad aka, komşularım atından esile koyun. Allah'ın gelmeniz hazırda olsun. 8 yaşka vakti okaların, armaşkan kolları tönük olsun, ömürler uzun olsun, insanlar için olsun. İki udağa aytarım, 1000 yılda udalardan bulmalar. Bir ömür sayılardan, yaxşı udalar. Ayıldağı çok enilir. Hurmatli mehmanlar, şu bayram toyuna hoş gelipsizler. Şu bandırlar ne diyeyim? Turmuş saparları baysaldığı olsun. Gelenleri düzgün olsun, ömürleri uzun olsun. Karma büyüyenleri parça olsun, karmaanlar akça olsun. Balalı çakalı olsun. Ne direse dilekleri kavul olsun. Uşu yekicaklı, pensiyadan cakşı, baktulu caşlardan olsun. Ne diyeyim uşu Atenesindeyle hurmatlap silah yekicaklı, pensiyadan cakşı, baktulu caşlardan olsun. Ağız ol toylu, faydalı, dürüst geçirdi, gelinlerden olsun. Ne diyeyim uşu gelen mimanlar hoş gelipsiniz. Şunlar daima toylu orada caşlıklarına gidiyor. Rahmat ene, bana geliniz yine. Hoş gelipsizler hurmatlı mehmanlar. Hurmatlı uşak toydu kuyası olgun, Nursultan Ayaşoğlu, Mayısrak geldi. Sizlerden ömrünürde bir yolu olacakkan yülen ülpet geçingen menen çindirökle kutuktayım. Sizlerden uzun ömürden solu. Yüzünger çarık olsun, yüzüngerge batık olsun. Niyetileyen tileler gelecekte aldı da olsun. Kuş boğur bek olsun. Layımıyla bala çakal oğlu ösküler. Ay yakışıklarım. Şu aldığa oğlum akşama şakanlarını bilmeyecekler. Buldu yüzesinde gelin alıp sürü ortasına koylardır. Şu yoğurdaydıgan oğlum vardığından kavulsun. Şu 7 yaşta silene şu ballardım. Udalar bile şirin udalardan buldular. Ardayım şu çarşılıklarda şu ballara bunu pek düzüm. Şu balların balların yerine çevrelerini bağlı pakıdan. Vay be bir cevap cürüyor bile. Vardığımızlar kaçından sonra. Rahmat, aytılgan kalı tilekleri kabul olsun. Koşunalar, ayılığınızlardan toy üzülmesin. Ayaşatalar, kattoğunuzlar bekem olsun. Toy eylerini tutanızlar kadar. Gelin, cevaplarınızdan 40 minut alıp Antalya'ya çakalım.
Türkiye'yi çıraman canırday, cürüktü, cürük kandası kapı. Çıramana hayradan şak biliriz.
кошолор тартылууда, орундуктарда орун алсаңыздар албетте. Кыргыз өзүңүздөр билгендей эле эки нерсеге таарынат. Биринчи эркек, экинчи эркекке таарынат. Мен бул жака бир жамаатты сөз берегине чакырайын, 3 жамааттын башын бириктирип. Мамат агабыздын достору. Кана келиңиздер, жана ошондой эле жээндери биргеликте келиңиздер. Рұқсат берсеңіздер, алыстан келген инсандар бар екен, атайын бүгінгі тойға Баткенден келген инсандар. Қандай болады екен? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Ошондой эле биздин урматтуу Маматжан менен Гүлай, мына силер канча армы тилек максатыңарга жетип, бүгүнкү күндө өзүңдүн көкүрөк күчүң болгон Нурсултандын үйүнүн тоюна көптөгөн досторуңду элдин баарына той үйрөтүп отуруп турсуң, тоюңар куттуу болсун. Ошондой эле биринчиден ушу баланы эрежеге жеттирген силердин ден соолугуңар жакшы болсун. Илайым Кудайым канча өмүр берген болсо ден соолук менен кошо болсун. Ошондой эле ушу Нурсултандын төрүгө дайыма сыйлуу конок болуп жүрө бергиле. Ошондой эле бүгүнкү тойдун негизги күбөсү болгон менин балам деп койсом дагы болот. Баткенде иштеп жүрүп, менин үйүмдө баламдын катарында бала болуп 6 жыл менде жашады. Урматтуу Нурсултан балам, жана келиниңиз Айзек, силердин бүгүнкү эң биринчи жана акыркы жолу болуп аткан үй өмүрүндө тоюңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ошондой эле мен силерге чың ден соолук, узун өмүр, ажабас кайрат. Ошондой эле ууртуңардан күлкү, жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин балам. Дайыма ушу Кудайым канча өмүр берген болсо, өмүрүңөрдүн акырына чейин кармашкан колуңар бек болсун, бактылуу үй бүлөдөн болгула. Ушу Гүлай менен Маматты сыйлаган жакшынакай имандуу келиндин болгула. Келиним Айзек, сен эч жаңылышкан эмессиң. Мен Нурсултанда 6 жыл үйүмдө баламда карап жүргөн болсом, эң мыкты балага турмушка чыктың. Сен өзүңдү эң бир бактылуу келин деп эсептесең болот. Мен дагы ушу дагы жолу силердин бактылуу болушуңарды каалайм. Бактылуу болгула балдарым. Бұл турис сізге. Туғандар, албетте ет бөліштіріп атасыздар. Бұл жақта елдер сүйлеп атат. Сонун агар жери булак болсо, сөздүн барар жери кулак дейт туғандар. Ертең Мамат агабыздагы сиздердин тоюңуздарда бир аз тынчыраак отура тургандай болсун. Көңүлдү бул жака буруп, адетти бир аз сактап отурсаңыздар сиздерден сураныз. Кулантабыз. Кимден? Жээндерден. Келиңиз. Жаш сүйгөр, жалындасын, көктөсүн. Көңүлүңөр текке карай чөкпөсүн. Ортоңордо жанып турган махабат, алоолонуп суу сепсе да өчпөсүн. Кымбаттуу бүгүнкү эки жаштын күбөсү силерге бактылуулукту, ден соолукту, ушат элегенин астында ийгилик кызмат кылганыңарды каалайбыз. Учуп келген уяңар ыстык болсун, уялашыңар сулук болсун. Бактылуу болгула. Рұқсат берсеңіздер, аяшқалардан. Сіздерден кешірім сұраймыз біз. Мамат, Гүлай, Құда құлы болсын, келін құлы болсын, ұлым Нұрсұлтан, келінім Айдарек, тұрмыс жолыңа шүгірі болсын, байсалды болғыла, ола чықалы болу өсті. Бұл турис сізге оға. Аяшынелерден келіңіздер. Кімден? Келіңіз. Nereye şu iki yaşlı şıldoz men şeyde tutulup da azınçıdan şey iki yaş bактылуу болсун. Кармашкан булдар иш чукта буласы. Мамат ака Гүлайже келип кулдук болсун, келиңиздер кабыл болсун. Баары элдер тилеген тилегиңизге кошулабыз. Екі яш Құтты үйден құр шықпаңыз ешке, ол белек сізге. Айтылған қаулы тілектері қабыл болсын дейді. Алып келген белек бекчектерді той иелеріне тапшырыңыздар. Естелік үшін 2 жасымен суретке түсіңіздер. Ғана келіңіздер. Рахмат. Мен бұл жаққа Нұрсұлтандың
Айзирек кыздын бир туугандары биргеликте келесиздер. Уул анага, Байел ага, Байыш, Айжамал баштаган бир туугандар ордуңуздардан козголуп, сөз кезеги сиздер баштай берсек. Кана келиңиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойго келген жалпы жамаат. Бүгүнкү мынау тойдун күнөөкөрлөрү карындашым Айзирек, Биолам Нурсултан. Силердин бүгүнкү биринчи жана акыркы болуп жаткан үйлөнүү тойлору менен куттуктайм. Силерге ар дайым чын ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Эч качан кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Алла Таалам силерге жакшы бакыт, көп балалуу болгула. Ассаламу алейкум. Ошо бүгүнкү тойго келген коноктор, Айзирек эже, Нурсултан жезде бүгүнкү болуп жаткан тоюңуздар куттуу болсун. Кармашкан колуңуздар бекем болсун. Бири-бириңерди урматтап сыйлаган, бири-бириңерди түшүнгөн, бири-бириңерди баалаган, бири-бириңерсиз жашай албаган жубайлардан болду. Кайда барбагыла, кайда жүрбөгүлө бири-бириңерди урматтап сыйлап, маңдайыңарда ар дайым ата-энеңер болсун. Силерде көп бала чака болгула. Кудайым улууларды урматтаган, кичүүлөрдү ызаттаган, 5 убакыт намаз окуган, жүрөгү мекенин деп соккон уул кыздарды насип кылсын. Кандай гана жакшы тилек, жакшы ой максаттарыңыздар болсо, ошонун баары орундалсын. Эч бул дүйнөдө кеми жок жашаганда. Айзирек эже, жезде бүгүнкү тоюңуздар менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, көп балалуу болгула, жүзүңөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Дайыма ушул күнү жүргөндө бактылуу болуп жүрүңүздөр. Рахмат. Сенин да бул жашоого керегиң бар, менин да бул жашоого керегим бар. Өйдөн ылдыйда жөлөк болчу бир туугандар. Туугандар, сиздер өзүңүздөрдүн бир туугандарыңыздар үчүн кол чабыңыздарчы, мен да өзүмдүн бир тууганым үчүн кол чабайынчы гана. Ушундай кылып тынчтандырып турбасак болбой калды. Нурсултандын бир туугандарынан кеп баштайбыз. Кана келиңиздер. Bir kızlarımız asırlaşıdan bulup. Assalamu alaikum. Hormatlı Nursultan. Eneke, ateke. Biz tuğanda bınav. Oğum yıktağımız da. Haydi, bakır olsun. Çardayım. Yap, geliyor. Bura. Kana, gelin siz gelin. Хуш келипсиздер, урматтуу азиз меймандар. Ушул тойдун күнөөкөрү болгон энебиз Нурсултан келиниз Айзирек, силерди ушул бүгүнкү өмүрүңөрдө биринчи жолу болуп жаткан үйлөнүү тоюңар менен куттуктайбыз. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ата-энени урматтап сыйлаган, акыл эстүү, ыймандуу, үлгүлүү жаштардан болгула. Баардык каалоо тилектерди Кудайым силерге кабыл кылсын. Баардык каалоо тилектерге биз дагы кошулабыз. Эң жаман күнүңөр бүгүнкү күндөй болсун. Дайым жүзүңөр жарык, күлүп жайнап, бала чакалуу болуп, бүт жакшылыктарды силерге каалайбыз. Бактылуу болгула. Кичинекейлерден, жериндерден кана келиңиздер. Акгүл биздики, кызыл гүл сиздики, капа болгон Кудай кызыңыз эми биздики. Азаматсың, кел. Ак көйнөк бойлуу, куттуу болсун тоюңар. Тоюңар тойго уланып, бактылуу болгула. Келиңиз. Тагам Нурсултан жана жеңеңиз Айзирек, ар дайым ден соолукта жана башыңарды бийик, иштериңиздерге ийгилик, башыңыздан эч качан ылдый кара
кечиңиздер менен урматтуу коноктор, сиңдим Айзирек, күйөөм Нурсултан колуңар, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, бактылуу үй бүлө болгула. Айзирек сиңдим Таймен драматургдун батасын көп алган эле, буюрса ушул Айзирек бактылуу болот деген ниетибиз бар. Буюрса болот. Таймен драматург аябай илешет эле ушул кызгачы, аябай жакшы көргөн, өзү мындай аяп өзү тарбиялаган жакшынакай кызы, буюрса жакшы келин болот деген ниетибиз бар. Кудай кааласа болот. Жаштар бактылуу болсун, тилеген максаттарыңардын баары ишке ашсын. Сесады поздравляет вас вся ваша родня. Счастье крепкой будет, пусть новая семья. Нурда, ана, кел. Мустатаға жана Айзирек жеңе бактылуу болгула, тең жашап, тең карага, тайнан тайтандарды сыйлаган кишилерден болгула. Ойбай, азамат. 2 жашты куттуктайбыз, эстелик үчүн сүрөткө чыгып. Ана келиңиздер бир туугандар, жамааты тойлук болсун. Ушул тойдо отурган ак жолдон апалардын урматына кабыл кылыңыздар. Assalamu alaikum, бүгінгі Ақтойдың бөлері. Қошыналған досымыз Нұрсултан, ашыңыз Айзирек Құшбоңыр болсын. Сіздер қаларып сендер солы біздің өмір. Сіздер үйдері бар жашылар қалайыз. Өзім еміне қаласам үшін бар сіздер қалайым. Бақтылы олар досым, Құшбоңыр бек болсын бір жолы. Баға! Яқа кәді. Қана келіңіз, Бақа. Таңсыңду тазасыңар, жанысыңар, мезгилдин демисиңер, барысыңар. Бек болот Алатоонун келечеги, бек болсо
bolsun, gündüzü geçke işlep tapkanlar, dollar bolsun, tünüme işlep tapkanlar, uğur bolsun, baklı olsun. Sılacaklar, ulan sana geliniz. Rahmat. Hurmatlı Ақтоydың көбелері, жана досым, Аяшым, Армашқан қолмары чыққан үзін болсын, бақытты болыңдар, ата-енені сыйлаған жастардан болыңдар. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, бүгінгі Ақтоydың көбелері, досым Нұрсұлтан Аяшым Айзірек, Қармашқан қолмар түгелік бір болсын. Айшада сізге иіліп тазым қылауыз ұшындай жігітті тарбиялап өстірген. Шо досым, екі жақты тең сыйлаған жаштардан болғыла. Қармашқан қолмар түгелік бір болсын досым. Жөнөкөйлүк бул пайгамбарыбыз жакшы көргөн сүннөттөрдүн бири экен туугандар. Мына мырзалар жөнөкөй болуп турат. Кана келиңиз ага. Assalamu alaikum Ақтоydың көбелері. Аштан құттықтайм, елдің болшындарымен құттықтайм. Нұрсұлтан досым, Айшымен бақыттылар, Алмашқан болыңар ескізан үзбөсін, денсаулық толғыла. Олардың барын атынан құттықтайм досым. Рұқсат берсеңіздер, менің ағайым Тамада шоумен Даулес аға. Келіңіз. Бүгін біздің классташ достордон, жан достордон, қан достордон үч эле жигит калды. Айбек калды бизде. Мухар калды. Мелис калды. Нұрсұлтан Аяш бақылыңыздар. Бұл тойдың мақсаты, тойдың тілегі бата алу. Бүгін тойда берген баталар, тойлауы, тілектерден бары қабыл болсын. Қармашқан болыңыздар, үзілбөсін. Аяш ата менен Айшыңызге кенже келіндер, бұда сөй құт болсын. Марат, рахмат. Жақын дос, ғана келіңіз. Құтмануы кечіңіздер менен бүгінгі Ақтоydың көбелері, жана ушул Ақтойго себепкер болгон досум жана Аяшым. Кармашкан болуңуздар, эч качан үзүлбөсүн, бактылуу болуңуздар. Алдыңыздарды бала, артыңыздарды мал бассын, түбөлүк бактылуу болуңуздар. Эми рұқсат берсеңіздер, Кымча белдүү айымдардан баштасак. Кана келиңиз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Ақтойдун күбөлөрү, меймандары жана бүгүнкү салтанаттуу тойдун күнөөкөрлөрү бул Нурсултан менен Айзирек. Силердин бүгүнкү эң өзгөчө күнүңөр, эң бактылуу күнүңөр. Силер дегенде өзүңөрдүн көзүңөрдөн ушунчалык бактылуулук көрүнүп турат. Ушул бактылуулук оту эч качан өчпөсүн көзүңөрдөн. Колуңар эч качан үзүлбөсүн, кармашкан колуңар бактылуу болгула. Биздин Айзирек бир чети коллегабыз, эң биринчиден, экинчиден бул курбубуз деле болуп калды десем болот. Ошондой эле Айзирек биздин эң незаменимая работница, эң эрке, ошондой эле өз ишин так аткарган эң таланттуу коллегаларыбыздын бири. Мен ойлойм, Нурсултан бапестеп, бөпөлөп, жакшы карап, бактылуу болуп жүрүшөт деп ойлойм. Бактылуу болгула. Айзерек, Нурсултан, бүгүнкү кушкоңор бек болсун. Бүгүн кандай бактылуу болсуңор, бир өмүр ошондой бактылуу болуп жетелешип жүрөбүзле. Бактылуу болуңар. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кадырлуу эки жаш. Мына бүгүндөн баштап турмуш бозолосун аттап турасыздар. Кармашкан болуңуздар бекем болсун, ак жолуңуздар кенен болсун. Биз сиздерге дүйнөдөгү бардык жакшылыктардын баарысын каалайбыз. Каалайбыз күндүк кечкирбеген, каалайбыз бакыттын эскирбеген, жана дагы каалайбыз чындын соолук, эч качан кайгы капа сездирбеген демекчи. Биз сиздерге дүйнөдөгү жакшылыктардын баарысын каалайбыз. Бактылуу болуңуздар. Рұқсат берсеңіздер, айымдарды бірінші қойып береді. Айымдар, екі жашты құттықтайбыз.
жашка ак бата алып берет тугандар. Андыктан бири-бирибизди туура түшүнөлү. Сиздер сүйлөп жатканда жаштар кулак салып көңүл буруп отурду. Сиздер дагы сиздерден биз сураганы көк пакеттерди көтөрүп үйгө сапар албай турабыздар. 3 музыка бийлетели, андан соң ак бата. Эшиктин оозунда өзүм турам. Кимде-ким пакетин көтөрүп чекип аткан болсо мен катуу тише кетиресиздер, катуураак уят болбойм тугандар. Кап этпейсиздер. Тойчулук маэстро музыканы жаңыртсаңыздар. Жаштардын урматына 3 музыкалык бий. За собою манит, и букет росту, да я на все готов, только взгляд. И я по следам, по твоим следам, верю небеса, готов идти хоть потом, кому краю, я знаю, сам точно знаю, там верят небеса, мою мечту, что для нас выбираю.
Ай, рахмат, азамат. Doğru söylüyor. Aşık kendine razı olursa. Toyuzdun en manili cevdeki. Көк пакетке салыңыздар, той кешік қылып. Бұл жақа Нұрсұлтандың бір туған тағасы Нұрислам ағамыз Жакшынкай шығармасының арнап берсін. Қара келіңіз. Тағалары пир болады, тағаны сыйламаға қол болады дейді. Қара келіңіз. Қана жігіт екі жақ бақты болсына Армашпан болған болсын. Сағындың мен да сағындым, құшағы бір күнге қабылдым. Бұйрығы жоқ ушул тағдырға, тарындым мен да тарындым. Бұйрығы жоқ ушул тағдырға, тарындым мен да тарындым. Жолы ушул болды ардағым, жолықпай біз эми арманым. Жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Қиналдым мен да қиналдым, мүдірілдім бирок сынбадым. Жүрегімді езіп жалғыздым, ұмыттым ұмыта албадым. Жүрегімді езіп жалғыздым, ұмыттым ұмыта албадым. Жолы ушу болды арманым, жолықпайбыз эми ардағым. Жолды қарап эми іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Ыйладым мен да ыйладым, өзімді өзім алдап қиладым. Жүрегімді езіп жалғыздым, жүрегімді езіп жалғыздым. Ырдадым мен да ырдадым, жолы ушул болды арманым. Жолықпайбыз эми ардағым, жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолда қалғамын. Сағындым мен да сағындым. Шамдурда туғандар, бұлша қойсаңыздар болады, Шамдурағыда. Руслан Мырза өзінің Жакшынкай шығармасын арнап берсін. Қана келіңіз. Құдалардан келген. Руслан, даясың ба? Қана келіңіз. Шамдырыңыз. Өзіңе жеңдім, жеңеріңе сендім, арманға жетуге жетпей жүрген теңдей. Күзелесің күнде өмір сүргім келмей, жалғыз ғана болса елдің бәрі сендей. Қарыздарың қанша, парыздарың қанша, күнімшілер қайғысы жоқ жанша. Проблемалар
toyunuzda aşık kemine razı olmazlar emin. Irday turgan adamlar ırdadı, biyley turganlar adamlar biyledi. Emi tuğanlar. 2 yaşka en başkı maksat bolgon ak vatan avtıreli. Kalauçular ırdadı, kalauçular ak tilegini aytты. Emi 2 yaştın maksatını orundatalı tuğanlar. Erten işke bara turgan insanlar var. Kudağımız, kana gelingizler, adağımız, Gavhar, kudağı ejkemiz. Jana şundayla Hacı Mamat, Hacı atağımız, kana gelingizler. Jana şundayla toy eleri Mamat ağamız, Gülayım ejke, kana gelip beringizler. Bir aksakalı insan. Rahmat. Tuğanlar toydun ayağına ben sizlerden dağı 5 minut alga soranayın, atayın paketke bölüp verdik 5 minuta. Sizler paketlerdi koyup, ança bakallarda ordurduna koyup, gömülde ortalığa burup versengizler. Toy iyisi Mamat ağamız özünün gelgen konuklarga razıçılık gelin aytsın. Mana geliniz ağa. Hurmatlı konuklar, daha bir jolu hoş geldinizler. Şunçalık altınday vaqtın ardı bölüp, şu bizden semya, bizden bala, şularga bir pata verip, şunday bir jakşı niyetlerdi, halk tileklerdi aytaylar degenlerge çok razı olsun. Minnettar biz başınızı deyip tazim kılabız. Hurmatlı Xuda-Xudagilar, Asılgamca, çok rahmat sizge. Şu ulu başımızda kiçik olup, gelip şu kollarımızga pata verip atasiz. Rahmat sizge. Hurmatlı tuğanlar. Kemçildiksiz hiç nerse olmayotgan, hiç nerse jasabagан adam hiç qachon жаңылышпaytdi. Ilgari ne bilmayotganini. Manzurlarında size жаңылышtıklar bolsa geçirip qo'yasizlar, qapa etpeysizlar. Bardığınlardan altın başına raman bolsun, altın ayaktan su içip, Ağdasturkan'ın tegreginde kalagan tileği oy maksatқа жетті, oynap gülüp жүрüyorlar. Şunday toylardın üstünde oldular, baldardı öyle, kızlardı çıkardılar. Buna Xuda buyursa men akırkı balam öyle oturam. Deme, nevre toylarga barıp жүрüyorlar. Rahmat tuğan durup, dost şahar, Xuda-Xudagilar bardığınlarga tazim kılıp, бүгүнкү келип бергениңерге чоң ыраазымын. Ыраазычылык катары bir кол чаап койбойсуздарбы? Рахмат. Ады Кудагына келиңиz. Өзүңүздүн келген конокторуңузга ыраазычылык кебиңизди айтыңыз. Hurmatlı konuklar, mına бүгүнкү ак тойдун ayakta atak, janatan beri özümüzdün жақсылыққа сөздеріңіздерді, тілектеріңіздерді, мақсаттарыңыздарды айттыңыздар. Мен ошол сіздер айткан барлық сөздер үшін 2 жашқа кабыл болсын демекчимин. Анан мына биздин мурда акам эле кудам болуп калды. Жегем эле кудагайым болуп калды. Kudacı ayтканда дагы bir нече жакындаша түштүк дегенде. Биздин бардык кылганыбыз ушул 2 жаш бактылуу болсун. Бактылуу болсун. Анан бүгүн Мамат ака өтө жакшы дасторкон жайды. Өзүнүн колунан келишинче жакшылыкка колунан келген кызматтарын кылды. Биз Мамат ака сизге чоң ыраазыбыз. Эми Мамат ака айтмакчы, алиги жаңылбас жаап мүдүрүбөз туяк болуп тапаттан. Эми кичиниз десе любой жерден кемчилик чыгып атат. Биз үчүн тоюбуз өтө жакшы өттү. Рахмат сизге. Мына макан ушу сагадан шомонок бар. Ушу келип биздин коногубуз болуп, өзүңүздөрдүн жакшыракай сөздөрүңүздөрдү айткан бүгүнкү биздин конокторго дагы өтө чоң ыраазычылык айтабыз. Rahmat tuğanlar.
7'nin biri kızı, 10'un biri oğlu deyip tuğanlar. O minde olakan jayыңыздар Acı Mamat, Azat Ağız, 2 jaş bolgon, ak bataсын Ақтас Торқонго батағылалығана келіңіздер. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله şu iki balağa bugünkü toyqanağa gelip iki bala üçün aytkan жалпы konoktordun aytkan sözlerin Allah Taala kabul kılıp kılgan duaların Allah Taala kabul kılsın. Şu iki balağımızın gen sorukları çın olsun, ömürleri uzun olsun. Allah Taala karmıştan onları bektin olsun. Allah Taala ökü tengarısın. Allah Taala iki balağa İslam yolundağı iman hakkı destüğü ayçıraylı oğul kızlardan nasip olup buyursun. Allah Taala turmuş yolları baysaldığı olsun. Allah Taala şu iki balağın tımakçılık versin. Allah Taala şu iki balağızda argınday belalardan, opaatlardan, kırsıklardan, jamanlıklardan özü saklasın. Allah Taala gelecekteki oy maksatlarının bardığına getirgen bolsun. Şu ballarımızları gelecekte oğullarını öyle, kızların turmuşuna çıkarıp, eldi yurttu ziynat, toy kılıp, elden bata duvalıp, ata babaların yolda birişsin. Allah Taala uşlar bal paygan bayga geçip olup, oğul kızlarının urması yer ököten görüşsün. Allah Taala uşul ehli gudağılarda birbirine ıttıbak kılışsın. Birin-biri sıyla, birin-biri urmatta sıyla birişsin. Uşul ehli bana gudağılardan ülgü alıp, en aldınkı bizden ülgülerden olun nasip kılıp buyursun. Allah'ım zamanımız tinç olsun, elimiz yurtumuz tinç olsun. El arasında bağımız tinç olalım. Uşul gelen konuktordundağı aldına koygan maksatları var, dilekleri var. Allah bu bağırdı konuktordun maksatlıkları getiren olsun. Toyguncular toy olsun, uğul üylöçüler uğul üylösün, kız çıkarçılar kız çıkarsın. Allah Taala hiç kimler toydan öksü kılmasın. Zamanımız tinç olsun, elimiz yurtumuz tinç olsun. Toyxanalarımızda toylar көп bolsun. Uşul bugünkü toyda eleyet menen alparga mınavı, alparcı jigitimizge, muzikantlarımızga, süretçilerimizge toyxananın egasındagı omat dileriz. Allah işlerine rivay versin, omat gelmesin. Allah Taala hiç kimlerdi keyin kılmasın. Daima özü kolda gelip dayap, жақсылықтарына taqıp nasip bulsun. Baldarımızın işlerine rivay omat versin, baldarımız baklı olsun. Amin. Allahu Ekber. Tuğanlar, Mamat ağabey özünüzler bilgендей, aragı жоқ, Ақтас Торқонун жайда туғандар. Демек, бүгүнкү жакшылыгыбызды жакшы бир хадис менен аяктайын деп турам мен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят. Kimde kim Allah Taala'nı estey turgan bolsa, Allah Taala ал адамдын жанында дейт. Kimde kim аны ойлой турган болсо, аны жакшыраак жерде ойлойт экен. Kimde kim ушундай жакшы жерде Аллахты эстей турган болсо, ошол жерди аршта эстейт экен. Ылайым бүгүнкү жакшылык тойду Аллах Таала аршта эстесин деп амин деп ичиңиздерден ниет кылып коюңуздар туугандар. Рамазан ресторанын жалпы улаңыздардын ката кемчилик кеткен болсо, жана ошондой эле Мамат агабыздын, Адагабыздын үй бүлөсүнө ката кемчилик кеткен болсо, мен ийилип кечирим сурайм. Кечиримдүүлүк бул пайгамбарыбыздын жакшы көргөн сүннөттөрүнүн бири экен туугандар. Кечирип коюңуздар. Рахмат. Уруксат берсеңиздер, 2 жашты кандай тосулсак, ошондой узаталы. Орундуктардан туруп, алаканды